indirimbo yariyo kabisa turayisubiramo gutyo se kuri iyo tempo y'aka gatanu isubiremo gutyo.
주의 나만아서 용만이 와주 예수 이시니 이사바호 이주 이가바호 kuku mlete huku tafadhali. Murakoze cyane muhoberane 이시니 이사바호 이주 이가바호 오이세 야사모나 아용마 세세나 tubabaza ko mwakiranutse ariko turizera ko mwakiranutse Ya muhoberane wazazi msalimiane, uyu munsi mugari na Diane mwavukanye nyinyi mmekuwa muhoberane marafiki, cyane kandi muramukanye mufite ishimwe muweze kusalimiana tena na furaha tele. 이시니 murakoze cyane musubire inyuma Imana ibaheze umugisha Mungu awabariki. reka twongere dukubitire Imana amashyi Tushangilie Bwana Yesu kwa makofi. karatera intambwe zitatu Allah amepiga hatua tatu. ndabizi ko ari wowe watangiye kuza Najua ni wewe mwanzilishi wa jambo hili. Diane atambuka utera intambwe zibiri Tayari amepiga hatua mbili. aretambuka utera intambwe imwe Allah amepiga hatua nyingine. ongera utera indi imwe Piga tena hatua. twikure Naweza kutoa neti hiyo. ariko baba baguhinduriye Inawezekana wangebadilisha. 이시니 Asante, asante. uhindukire rero mwereke mu maso Geuka uonyeshe watu mchumba wako. kubitira Imana amashyi ko yasanze Tushangilie kwa makofi. reka babahe indahiro zabo babashe kurahira Acha tuwapatie kiapo waweze kula kiapo. ngo nimutangire Jewe muchogashobora uhisemo wowe umwari rya Michel imbere y'uko isezerano imbere y'Imana imbere subiramo twumvishe jewe muco gasore ala uhisemo wowe umwari rya Michel imbere umugore Tusaidie microphone tafadhali. jewe muco gasore ala uhisemo wowe umwari rya Michel imbere umugore w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro usezeranije ko zo gukunda zo kubaha kandi zo kubahisha muri byose turwaye cyane turi bazima dukenye cyane dukize ndemeza ko tuzobana akaramata ari ntakiza gutandukana twimutseho Imana yo mu ijuru izabishoboza Uhisemo umuco ale ngo umbere umugabo w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro ryayo
nzagukunda nzakubaha kandi nzakubasha muri byose turwaye cyangwa turi bazima dukize cyangwa dukize ndemeza ko tuzabana akaramata ari mu kizadutandukanya Asante sana. Mungu wa mbinguni atawasaidia. Kiapo hicho wapatie pete. Tuombe Askofu Thomas aje aweze kuomba. Turagushimiye kuri uyu munsi mwiza wari ndetse na ryari. Izi ni impeta bagiye kwambikana, ni ikimenyetso cy'urukundo. Ndazi neza ku mitima yabo isubiranije kurukundo ndetse n'ubwo bamaze gukundana. Kuko bagiye kuzambikana, Mana reka ubibemo. Bibavuze byose uzabibasohoreze nk'Imana. Komeza urugo rwubakwe kuri wowe Kristo bibuye ry'ifatizo. Maze urugo ruzakurwa ibyishimo, ruzakurwa umunezero. Kiraro kibi cyawe Yesu Kristo wacu. Amen. Amen. Sinzi niba hariho gatatu bashobora gupfukamaho abashumba bari hasi. Chaweze kuchukua nafasi waweze kupeana pete. Baadaye wataendelea. Amen. Essa chega. Aí você não pode chamar de amor na frente de Bíblia. Nimeamua maneno ambayo imetoka katika Biblia. Muri Yohana rimwe chapitre 4 Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte. Car la crainte a un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Dieu, je te promets de bâtir avec toi une vie pleine d'amour et de tendresse en ce jour. Je t'offre mon cœur, mon âme et mon avenir. Asante sana, tuwashangilie kwa makofi. Diane, ni nafasi yako. Zungumza yale ambayo yamo ndani yako. It's a special day for us. This time by you by your side. I promise to love you, to respect you, to honor you, to love your family. May God be with you. Amen. Tuweze wachungaji wote kujeni hapa ili tuweze kubariki ndoa hii.
Nagira ngo rero babamere ibirahure biri imbere yanyu, niba bamera ibirahure DJ ategura